Алла Тағаланың ең улуу нематы туганда. Канчалык улуу немат болсо, ошончолук улуу шүгүр керек. Ошончолук улуу адеп керек. Пайгамбарыбыз сизди, бизди, бүткүл адамзатты дүние ахиреттин бактысыздыгынан куткаруу үчүн жиберилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ан-набию аула бил муъминин мин анфусихим. Пайгамбар сиздердин өзүңүздөрдүн жаныңызга канча ырайымдуу болсоңуз, андан да ырайымдуураак дейт. Пайгамбарыбыз мага мен өзүмө канча ырайымдуу болсом, андан да ырайымдуураак. Сиз канча жарайымдуусуз өзүңүзгө, андан да ырайымдуураак. Биздин адашканыбызга пайгамбарыбыз чыдабайт. Адам баласынын дозокко баратканына пайгамбарыбыз чыдабайт. Ыймансыз жашоосуна пайгамбарыбыз чыдабайт. Күнөө менен чогуу жашаганга пайгамбарыбыз чыдабайт. Пайгамбарыбызга бул оор келет. Пайгамбарыбыз 23 жылдын ичинде толук Кур'ан-ы Каримди бүткүл үммөткө жеткирди. Баарына айтып койду. Дүйнө сыноонун жайы бул. Алла Таалам эртеге кыямат күндө дайындап койгон. Ар бир инсанды бул дүйнөгө жаратканы сыноо үчүн жараткан. Ошо сыноонун натыйжасы адамдын денесинен жан чыкканда чыгат. Ошого чейин бизге мүмкүнчүлүк берилген. Ошого чейин Алла субханаху ва таала бизге кантип өзүбүздү оңдойбуз? Пайгамбарыбызды карап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды карап өзүбүздү оңдойбуз. Кур'анда Алла Таала bir dua үйрөткөн. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatik fi ibadika as-salihin. O Rabbim, awzi'ni, alhimni, meni жүрөгүмө ya Allah salgın, manga tawfiq bergin. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, manga tартуулаган неmatыңа шүгүр кылганга мага тоофик бер. Ата энеме тартуулаган неmatыңа шүгүр кылганга мага тоофик бер. Жана сен разы болгон амалды кылганга мага тоофик бер. Жана мени өз ырайымың менен салих бенделеринин катарына кошкун. Дүйнөгө келип адам оңолуп кетет. Же дүйнөгө келип адам бузулуп кетет. Бу дүйнөдө өзүн оңдогон бейишке чыгат. Бу дүйнөдөн өзүн бузган дозокко чыгат. Өзүн оңдогон мааниси кандай? Ишенимин оңдогон, пейилин оңдогон, ниетин оңдогон, амалын оңдогон, жүрүш-турушун оңдогон, мамилесин оңдогон. Пайгамбарларды Алла Таала оңдош үчүн жиберет. Бар ушу коомду оңдоп кел, адамдарды оңдоп кел. Алар келип эң биринчи адамдардын ишенимдерин оңдойт. Көз караштарын оңдойт. Күмөндөрүн оңдойт. Пайгамбарлар келип адам баласын оңдош үчүн келет тугандар. Ушу оңолгон адамдарды салих деп коет. Анын көзү, алхамдулилlah, бир жакта карап, көзү оңолгон, ал арамды карабайт. Тили менен арам сүйлөбөйт, арамды укпайт, арамды жебейт, арамды ойлобойт, арам ишти кылбайт, арам жакка баспайт. Напси адамды арамга чакырат, бузукулукка чакырат, күнөөгө чакырат. А пайгамбарлар адамды оңолууга чакырат. Оңолгон адам үйдө болсо дагы, мечитте болсо дагы, көчөдө болсо дагы, поледе болсо дагы, базарда болсо дагы, өкмөттө болсо дагы, мансапта болсо дагы, содада болсо дагы, бардык жерде оңдойт бул. Бузулган адам кайерге алып барба, ошол жерди бузат.
Даже buzulgan adamды түрмеге алып барсаң, түрменің için buzat al. Al buzulgan adam al. Buzulgan adam şeytanın dostu. Dünyada şeytan menen çoğu, ahirette de oşa menen söz çoğu oluş gereken bu. Allah aytkan, ey şeytan, seni, cana seni erçigenlerdi, koşa dozakka salam degen. Бирок bu şeytan bilip koy, menin ihlaslı pendelerimde sen azgırt albaysın degen. Kimdi жүрөгүндө ihlas bolsa, kalыс Allah üçün süyletse, kalыс Allah üçün amal kılsa, anı şeytan azgır albayt, ağa güçü jetpeyt, Allah jön ele tapşırıp berip koyboyt ağa. Allah özü aytkan, men ihlaslı pendelerim, ol kasa anti çotpay o, şeytan. Pendelerinde aldынан, артынан, оң жақ, сол жағынан azgıran. Azgırığında natijasında şükürsüz tavasın pendelerinde. Allah subhanahu wa ta'ala aytkan, azgıra alasın, bırak ihlaslı pendelerinden başkasın. Жүрөгүндө кыйшыгы var, napsini kalosu üstöndü, günögө kızıgı var, oşolar seniki точно. Oşolarda sen azgırıp ketişiň mümkün. Bırak ihlaslı pendelerinde sen azgırууга күчүң жетпейт dedi. Sahabalardın bardığı ihlaslı ele, bardığı salih ele, erkekleri, ayalları, jaşları, kariyaları, bayları, kembagalları, Peygamber sallallahu tarbiya kıldı ele. Manake salihlerden bolaylı. Birinci özümüz salihlerden bolaylı. Tüz yol tapkan, işenimi tuğra, niyeti tuğra, göz karaşı tuğra, ibadatı tuğra, mamilesi tuğra, kaçan tuğra olur? Kaçan Kur'an'a dal gelse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytkanına dal gelse. Peygamber söylегенді үйреткен, şükürdü үйреткен, kaniyetті үйреткен, kaysi sözді uğuş gerek үйреткен, kanday insan niyet kılış gerek, kanday gümende yaşaş gerek үйреткен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç nerseni taştap ketken yok. Hiç nerseni kaldırıp ketken yok. Bir gara nerseni kaldırıp ketti. Kur'an'da kaldırıp ketti. Kur'an-ı Kerim'di Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaldırıp ketti. Kıyamet gününe çeyin mucize. Özünün sünnetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ona şu Kur'an'da çeşmelep verip ketti. Demek en birinci tuğanlar biz şükür kılaylı. Allah Teala berip durup sınayt şükür kılağı kılbayı. Alıp durup sınayt sabır kılağı kılbayı. İnsan alsızbız. Kur'an-ı Kerim'den aytısında insanga Allah Teala nimetli berse bu kutura başlaydı. Kıyınçılıktan çıkarıp koysa menmensiyi başlaydı. Tekeverlerine başlaydı. Başından kaygını alıp koysak deydi. Kıyınçılıkta alıp koysak dar o kıyınsına başlaydı. Başına kişine Allah Teala rahmatlı birinci verip anan kişiye sınav verip koysak ümitsiz bol oturup alat bir çekeye deydi. İnsanın işi şunday. İnsan alsızmız. Oşun için bizge yol başçı gerek. Yol başçımız Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımız Kur'an-ı Kerim. Kur'an'da Allah Teala Allah subhanahu ve Teala Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın yüreğine düşürdü. Bir dağı yürek götür albaytele. Bir dağı yer götür albaytele. Eğer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüreği olmaganda Kur'an'da hiç bilmiyoruz. Başka yürek götür albaytele. Allah aytat, eğer de biz Kur'an'da toğunun üstüne düşürsek, toğ talkalanıp ketmeyecek. Kur'an'da götürdün, kim götür aladı? En güçlü yürek Peygamberimizin yüreği. En keng yürek Peygamberimizin yüreği. En boğruker yürek Peygamberimizin yüreği. Peygamberimizin yüreği götür. Kur'an Peygamberimizin yüreğine Allah Teala düşürdü. Berekeli tili menen ümmetke jetkirdi. Yaratgan Allah subhanahu ve Teala mına oşo Kur'an-ı Kerim'de sizge bizge kantip şükür kılgandı üretti. Nimetlerini üretti. Nimetlerini estetti. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizlerde kanday gana nimet bolmasın. Allah'ın tarafından gelgen, Allah'ın tarafından verilgen,
Ал өзүңөрдүкү эмес, сиздердики эмес. Сизде аманат катары турат. Бирок ал сиздики эмес. Жараткан Алла Тааланыкы. Алла Субханаху ва Таала ошо неаматтарды берип бизди карап атат. Шүгүр кылабы же кылбайбы? Шүгүр кылабы же кылбайбы? Ашкур ам акфур. Бул Сулайман пайгамбардын сөзү эле. Алла Таалага дуа кылган эле. Алла, мага ушундай байлык бер, ушундай бийлик бер, менден мурда жана менден кийин эч кимге берилбеген. Алла Таала Сулайман пайгамбарды пайгамбар да кылган, бадыша да кылган. Бир эле учурда пайгамбар болчу, бир эле учурда бадыша эле. Алла Таала берди. Ушунчалык бүткүл дүйнөнү жалгыз башкарат эле. Адамдардын баарыны жалгыз башкарат эле. Бир адам башкарат бүткүл дүйнөнү. Адамдардан эмес, жиндерди кошо башкарат эле. Канаттууларды кошо башкарат эле. Алла Таала илим берген, канаттуулардын сөзүн угуп түшүнөт эле. Кумурскалардын үнүн угуп түшүнөт эле. Кумурсканын үнүн угуу өзү канча нерсе. Аны түшүнүү тиякта турсун. Фатабассама ضاحكا من قولها. Фатабассама ضاحكا من قولها. Ибрахим, Сулайман пайгамбар кумурсканын сөзүн угуп туруп күлүп берди да. Кумурска кичинекей кумурскалардын баарына, башка кумурскаларга айтты, ошол жердеги координатору деп коеюн. Тез ийиңерге киргиле. Сулайман пайгамбардын аскерлери келатат. Пайкабастан, билбестен силерди басып тебелеп койбосун. Ушу сөздү Сулайман пайгамбар угуп калды. Тиякта кумурскан сүйлөгөндө угуп калды. Анан ошол жерде Сулайман пайгамбар күлүп айтып атат. Фатабассама ضاحكا من قولها. قال айтат мындай дейт. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидайя ва ан а'мала салихан тардаху ва адхилни бирахматика фи ибадика ас-салихин. О Роббум, мага тоофик бер. Мага тартуулаган неаматыңа, ата-энеме тартуулаган неаматыңа шүгүр кылганга, жана сен разы болгон амалды кылганга мага тоофик бер. Караңыз. Бизге канча Алла неамат берди? Акыл неаматы, көз көрүү, кулагыбыздын угуусу, тилибиздин сүйлөп атканы, жүрөгүбүздүн соккону, ден соолугубуз, амандыгыбыз, ынтымагыбыз, адал ырыскыбыз, бардык Алланын неаматы. Иман, ислам, намаз окуган, жакшы иштерди кылган, канча Алланын неаматы бар. Биз эсептеп бүтпөйбүз муну. Ва ин таудду неаматаллахи ла тухсуха. Алланын бир неаматын санап бүтсөң, эсептей баштасаң санап бүтпөйсүн деген. Канча жакшылыгы бар. Көз менен канча пайдаланып атабыз туугандар. Кулагыбыз менен канча пайдаланып атабыз. Канча нерсе неаматтары бар. Фадкуру аля Алла лааллакум туфлихун. Алланын неаматтарын эстеп тургула, мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер. Алланын неаматы чексиз. Ушул жерде эме айтып атат. Алла Таала, Алла, мага тоофик бер, мага тартуулаган неаматтарыңа шүгүр кылганга, ата-энеме берген неаматыңа шүгүр кылганга. Сулайман пайгамбардын атасынын аты Дауд пайгамбар. Дауд пайгамбар, ал дагы пайгамбар да болгон, бадыша да болгон. Ага Алла Таала Забур китебин түшүргөн. Бухари шарифтин риваятында келет, Дауд пайгамбар Забурдучу атын токуп бүткөнгө чейин окуп коет эле дейт, баштан аягына чейин. Кереметти караңыз. Ушунча кыска мөөнөттү атын токуп бүткөнгө чейин Забурду баштан аягына чейин окуп коет экен. Китеп түшкөн Дауд пайгамбарга. Пайгамбарыбыз айткан эң мыкты орозо Даудтун орозосу деген. Алейхиссалам. Bir gün karmayt, bir gün oğuz açat. Bir gün karmayt, bir gün oğuz açat. Davud peygamber. İ'malu ala Davud'a şükra ve qalilin min ibadiyeş şekur. Ey Davud'un iyi bilesi. Davud peygamber Allah Teala aytatan. Davud özün
Jana üy bilen şükürdü amal kılıp algıla. İ'malu ala Davud'a şükra. Ey Davud Peygamber'den üy bilesi. Sizler şükürdü amal kılıp algıla. Sizlerдің үйіңердегі амалдардың biri namazda okuyan özünçe amal, Kur'an okuyan özünçe amal, oruza tutkan özünçe amal, kayrımdılık kılgan, zeket bergen özünçe amal, acılığa, umraga vargan özünçe amal, dua kılgan özünçe amal, meçit kurgan özünçe amal, janaza okuyan, amallar toltura. Şükürdagi amal. Oşon için Davud'un üy bilesi sizler şükür kılını amal kılıp algıla. وَقَلِيلٍ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Bura Allah Teala aytıptar, şikva. Menin pendelerimden şükür kılıçılar öte az deydi. Şükürsüz göv eken, şükür kılıçı az eken. وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَقَلِيلًا مَا يَتَذَكَّرُونَ Allah Teala Kur'an'da nasihat kabul alganlar az, iman keltirgenler az, şükür kılganlar az. Albatta beyişke girgenler az. Dozokka girgenler gör. Oşun için bir alim acılıkta Arafat tosunda dua kılgan eken, ya Allah sen Kur'an'da az dep aytkan jerlerin var mı? Meni oşol az adamların katarına koşup koyun deydi. Demek tuğanlar buzukular köp bolot, oğolgonlar az bolot. Oşo azının katarında olaylı. Siz öyle olmaz. Eldin bağırımına da yakılıp otatma der. Siz qarаңыз. Adamdardın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de qarap yaşaydı biz. Başka Kur'an-ı Kerim'deki başka yerde azıqını ulantayın. Ve adkhilni bi rahmetika fi ibadika salihin. Ya Allah öz rayımın menen meni salih pendelerinin katarına koşup koyun. Salih peygamberler bular var. Salih, bardık peygamberler salihler, salih insanlar. Andan keyin sahabalar. Oşun için buradagılar dua kılgan aytadi. Tawaffana musliman ve alhiqni bis salihin. Ya Allah meni Müslüman avalda canımda al, cana salihler menen oşolardın katarına koşup koy meni. Şunun için inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha bir dua öğretkenler. Allahumma aslih li dini الذي هو اسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Ya Allah men dinimde oңдоп бер. Antkeni men bardыk işimdin saktalusu dinimde. Sizdin Tuğan, mal mülkünüz, eviriniz, canınız, imanınız, bari saklanıp dininiz meni. Allezi ismatum. Emri, men işlerimden bari saklanırsa din meni. Oşun için dinimde oңdоп ber. Dünyamda oңdоп ber ya Allah, ankeni yaşa tirikçiliğim o şerde. Ahiretimde oңdоп ber, ankeni tübölüktü turak jayım o şakta. Cana ya Allah, menin ömrümdü uzun kıl. Her bir жақшылық işte. Bana bardık jamanlıktan ölümde rahat kıl deydi. Bu sözge mani vereyli tuğanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizge bizge dinimizdin, dünyamыздың, ahiretimizdin oңolgonuna talim berip otadı. Biz Allah'dan suray turganımız, ya Allah meni dinimde oңdоп ber. Her birimiz Allah'dan suray turganımız dinimde oңdоп ber. Ankeni bardık sizdin işinizin saktalısı dininizge baylanmıştır. Eviriniz saktalar, bala çakanız saktalar, mal mülkünüz saktalar, izzatınız saktalar, kanınız saktalar, amalınız saktalar, dininiz nedir? Dünyanı da oңolусун сурайын, antkeni yaşa tirikçiliğiniz şerde. Ya Allah dünyamda oңdоп ber. Жетишерлик adaldan rızkı ver. Ahiretimde oңdоп ber. Antkeni tübölüktü jayın dedi. Dünya tübölüktü jay emes. Öte turgan jay. Gelip kete turgan jay. Biraz turup kayta turgan jay. Dünya tübölüktü jay emes. Tübölüktü jay aldı da. Tübölüktü jay aldı da. Ve aslih li ahireti elleti fiha maadi.
мен ахиреттим оңдо, анда мен түбөлүтү турак жайын. Вадж'ал хаята зиядатан ли фи кулли хайр. Туғандар, қараңыз, Алла Таала бізге күн сайын өмір беріп атат. Өміріміз бірақ чектелген. Өміріміз шешілген. Қанша жашайбыз, қанша саат, қанша күн, қанша минут, барлығы жазылған, тақталған, шешілген. Эми Алла Тааладан сурап атабыз. Өміріме, Алла, береке бер, көбөйтүп бер, жакшы иш кылганга. Жаман иш кылганга эмес, жакшы иш кылганга өмүрүмө береке бер. Өмүрүмү көбөйтүп бер, жакшы иш кылганга. Пайгамбарыбыздан сурады. Эң жакшы адам ким деделе? Көп жашаган, жакшы амалдарды кылган dedi. Эң жаман адам ким dedi? Көп жашаган, жаман амалдарды кылган. Демек, көп жашаган, аз жашаганда маселе эмес экен. Жакшы жашаганда маселе экен. Биз жакшы амал кылабызбы же жок? Наоборот, эң жаман адам көп жашаган, 90-100га чейин чыккан, пешенеси саждага тийбеген. Жакшы иш кылбаган, Аллага ибадат кылбаган, Аллага шүгүр кылбаган, Алла арам кылган нерседен сактанбаган. Амалы бузук. Өзү көп жашаган, амалы бузук, бул эң жаман амалы адам экен. Ошон үчүн туугандар, Алла Таала биздин өмүрүбүздү узун кылсын, жакшы иштерди кылуу үчүн. Жакшы иштерди кылуу үчүн Алладан өмүр сурайды. Жакшы иштерди. Арам иштерди кылуу үчүн эмес. Бузукулук кылуу үчүн эмес. Күнөөлөрдү кылуу үчүн эмес. Жамандык кылуу үчүн эмес. Жакшы иштерди кылуу үчүн өмүрдү, Алла, узун өмүр бер деп сурасак жарашат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын азыркы дуасындагы акыркы таалими: Алла, өлүмдү мен үчүн бардык жамандыктан рахат кылып кой дедим. Жамандыкка учурабайын. Вадж'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Өлүмдү мен үчүн рахат кыл, мен үчүн азап кылба. Жакшы адам үчүн өлүм азап эмес, өлүм рахат. Жаман адам үчүн өлүм азап. Бирок ал бир башталыш ал. Башталыш ал. Жакшы салих, өзүн оңдогон таква адам үчүн өлүмдөн жакшы кабар жок дейт. Пайгамбарыбыз айтат го, ким ар бир намаздан кийин аятал курси дайым окуп жүрсө, ага бейишке кирүүсүнө өлүм эле тоскоолдук кылып турат дейт го. Өлүм эле бейишке киргенге тоскоолдук кылып турат. Аятал курси ар бир намаздан кийин окуп жүргөн кишиге. Ошон туугандар, мына биз өзүбүздү биринчи ойлойлу, экинчиси бала чакабызды дагы ойлойлу. Өзүбүздө эмне болсо ошону биз балдарыбызга бере алабыз. Бизде эмне болсо, кайсы баалуулуктарыбыз бар, балдарыбызга ошону гана бере алабыз. Ошон үчүн баалуулуктарга бай болуш үчүн динди карманайлы, ыйманды карманайлы, таквалыкты карманайлы. Кур'ан-ы Каримде башка жерде азыркындай эле дуага окшош мынандай деп келет. Робби аузини ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва ала валидайя ва ан а'мала салихан тардаху. Андан кийин, Алла, мага товфик бергин. Эмне кылганга? Мага тартуулаган неmatыңа шүгүр кылганга, ата-энеме тартуулаган неmatыңа шүгүр кылганга, сен разы болгон амалды кылганга товфик бергин деп. Ва аслихли фи дуррияти. Жаны мени оңдогун. Менин бардык иштеримди оңдогун. Фи дуррияти, мен урпактарымда. Маниси кандай? Мени бала чакамды, Алла, оңдогун. Мени бала чакамды оңдогун. Анын маниси сага ыйман келтире турган болсун. Сага баш ие турган болсун. Сен разы болгон амалды кыла турган болсун. Ва инни тубту илейк ва инни минал муслимин. Мен сага тооба кылдым, жана мен баш ийүүчүлөрдөнмүн деген. Ушу эки дуаны тең Кур'ан-ы Каримде Алла үйрөткөн. Ушу дуаларды кылып жүргүлө. Өзүңөргө тиешелүү салихиндерден болойлу. Бала чакаларга тиешелүү биздин балдарыбыз дагы оңолгондо салихтерден болсун. Уулдарыбыз, кыздарыбыз,
Аларды көргөндө биздин көзүбүз кубансın. Качан Аллага баш ийген, арам иштерди кылбайт менин балам, менин кызым арам жолго баспайт деген. Алла субханаху ва тааладан дуа кылып үйрөнөйт. Агай мусулман бир туугандар, мынакей туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адам баласын оңдоо үчүн жиберилген. Адам аз айткандай оңолсо, бул кайсы жерге барбасын, альхамдулилла оңдойт. Адам бузулса, кайсы жерге барбасын, ал бузат. Ошон үчүн пайгамбарлар адамдарды оңдойт эле. Адамдын оңолуусу жүрөктөн башталат. Алла Тааланын ошон үчүн мамилени, Алла менен болгон мамилебизди оңдойлу. Мен өзүмдү оңдойм, сиз өзүңүздү оңдоңуз. Алла менен болгон мамилени жараткан Алла Таалага шерик кошпойлу. Алла жалгыз, бардык сыпатында жалгыз. Ибадат жалгыз Алла татыктуу. Ийяка на'буду ва ийяка настаин. Саңа гана биз ибадат кылабыз. Сенден гана жардам сурайбыз. Ибадат Алланын акысы. Алла шериктешти жакшы көрбөйт. Жараткан Алла субханаху ва тааланын акысы. Hazret Muaz razıyallahu anh'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorağan, ya Muaz, Allah'ın pendenin boynundaki akısını bilesin mi degende, Allah'ın elçisi bilet deyip cevap vergen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz aytkan oşunda. Uğvav Muaz, Allah Taala'nın akısı pendelerдің boynunda. Pendeler Allah'a ibadat kılısı, hiçbir nerseni şerik kılıvası degen. Mınake tuğanlar şu Allah'ın akısı ken bu. İbadat Allah'ın akısı ken. Allah'ın akısını bereyle. Ata-enenin akısını bereyle. Ayalımızın akısını bereyle. Bala-çakağımızın akısını bereyle. Bu dünya darul hukuk akısını bere turgan dünya. Hayvanlardan da akısını bereyle. İslam dinimiz hukuklarda üretken din, hukuklarda saktagan din. Peygamberler üretet bunu. Allah'ın akısı kanday, peygamber aytar. Atanın akısı kanday, peygamber aytar. Enenin akısı kanday, peygamber aytar. Ayalınızın akısı kanday, peygamber aytar. Bala-çakağınızın kanday akısı var, peygamber aytar. Sizin özünüzün, nefsinizin kanday akısı var, peygamber aytar. Koşunanın kanday akısı var, peygamber aytar. Tirilerдің akısı, ölüklerдің kanday akısı var, peygamber aytar. Hayvanlarдің kanday akısı var, peygamber aytar. Peygamber hukuktu bayandaş üçün gelip dünyaya. Allah oşun üçün jiberet. Var aytıp koy buna pendelerge. Allah'ın akısını aytıp koy. Allah'ın akısı ibadat. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın akısı ibadat. Diye Muaz radıyallahu anh peygamber sıra aytdı. Yemi eğer pendeler ibadat kılıp Allah'a şirk keltirivese anda Allah'ın boynundaki pendenin akısı kanday olat dedi. Muaz ibn Cebel aytdı, özünüz aytdınız, Allah'ın elçisi bilet men bilbeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytan, alardı azaptavı deydi. Bir rivayette alardı geçiriyor. Bir rivayette alardı beyişke girgiziyor. Azaptavagan, günelerin geçirgen, beyişke girgizgen, mınake, jaratkan Allah Ta'nın moynundaki pendelerden akısı. Alemi, pendelerдің moynundağı Allah'ın akısı bu ibadet. Tuğandar, Allah Ta'ala'nın ben bütün tavuk geçirmesi. Allah Ta'ala'nın moynunda hiçbir nerse mildetli yemez. Bizdi azaptavay, geçirvey, beyişke girgizbey, kağlağanın kılsa kılağalat. Allah'ın moynunda hiçbir nerse mildetli yemez. Momunlarga jardam beri. Egerdeçi Allah Taala bardıq pendelerin azapтай turgan bolsa, bardıq pendelerin dozokka taşтай turgan bolsa, kıla alata. Akısı var. Bul Allah Taala'nın rayımı. Bular iman keltirdi de, özünün oңдогон hareket kıldı, jakşı ibadat kılıştı, uşlardı beyişke kirgizip koyun. Bu Allah'ın rayımı. Bu Allah'ın moynundagi millet emes bu. Allah'ın boynuna millet emez. Siz үйіңізде қанша тарақ бар? Ал сіздікі де қаласаңыз қияс, қаласаңыз өрттейсіз, қойыңызды қаласаңыз сойып жейсіз. Бардық мақұлық Аллаһнікі, қалағандай қылғанға ақысы бар.
Düşündüre aldın mı? Velillahil meselul a'la. Allah Teala'ga ulu misallar taandık. Bir Allah Teala meylimi menen, rayımı menen, bizning göңүнүбүздү musulmandардын göңүнүн көтөрүш үчүн, musulmandарды үмүттөндүрүш үчүn, iman keltirip жакшы амал кылсаңар бейишке киресем деп атат. Мына ушул менин мойнумда деп койду. Ушинтип ишенимди бекемдеш үчүн мына ушул менин мойнумда. Атак Алланын мойнунда эч бир нерсе милдеттүү эмес. Тугандар, мынакей биз кыла турган иш Алланын акысын берейли. Алланын акысы ибадат, ибадаттардын эң абзели намаз. Намаз, ибадаттардын эң абзели намаз. Намазды жердин үстүндө окуйт, астында окубайт. Жан чыкканга чейин биз өзүбүздүн намазыбызды окуйлу. Жан чыккандан кийин биздин намазыбызды окуп беришет иншалла мусулмандар. Кандай дедиңиздер? Ошон үчүн аалымдар айтат, жашоо башталат намаз менен азансыз, жашоо бүтөт намаз менен, жашоо башталат азан менен намазсыз, жашоо бүтөт намаз менен азансыз. Жашоо ушунча экен. Башталганда азан менен башталат экен, намазы жок эле. Бүткөндө намаз менен бүтөт экен, азаны жок эле. Бул жерде бирөөсү бар, бирөөсү жок, бу жерде бирөөсү бар, бирөөсү жок. Азыр ортодо экөөсү тең бар. Азанда кайтабыз, намазды окуйбуз. Бул намаз Алланын улуу буйругу. Тугандар, намаз Алла Таала Кур'ан-ы Каримде 100 жерде зикир кылат. Ушунчалык көп зикир. Эмне үчүн? Акимус сала ва атуз зака. Намазды тургузгула, зекетти бергиле. Эки буйрук менен бүткүл адамзат оңолот. Намаз окуса жеке адам оңолот. Аксакалдар намаз окуса аксакалдар оңолот. Жаштар окуса жаштар оңолот. Аялдар окуса аялдар оңолот. Эркектер окуса эркектер оңолот. Бийлер окуса бийлер оңолот. Кембагалдар окуса кембагалдар оңолот. Байлар окуса байлар оңолот. Ким болбосун? Намазды адеби менен жакшы көңүл буруп, фарыз, важип, сүннеттерин эске алып окуса сөзсүз оңолот. Жеке адамдын оңолуусу Алла намаз менен байлаган. Ва ату зака, зекет бергиле. Зекет менен коомчулук оңолот. Намаз менен жеке адам оңолот. Зекет менен кошунабыз, айылыбыз, район областыбыз, мамлекетибиз, бүткүл үммөт оңолот. Байлар эле зекет берип турса, намазын таштабаса, иншалла оңолуу процесси өтө тез жүрөт. Уурулук жоюлат, сараңдык жоюлат, ачкөздүк жоюлат. Байлар байлардын жүрөгүнөн сараңдыкты чыгарыш үчүн зекет бериш керек. Бул ооруну дарылай турган зекет. Берешендүүлүккө кызыктырган, үйрөткөн зекет. Бебешараны анын кажетин бүтүргөнгө зекет. Зекет тазалануу үчүн Алла Таала берген. Зекетти карап туруңуз, кимге фарыз болсо, бербесе чоң күнөөкөр болот. Берсе улуу соопко ээ болот. Зекет Алланын акысы, намаз Алланын акысы болгондой эле, зекет дагы Алла Тааланын акысы. Алланын фарызы бул. Ва атуз закат. Момун адамдар зекет берет. Бейишке кирүүчүлөр зекет берет. Алла берген рызкыдан зекет берет. Эң жакындарынан баштайт. Зекет бергенде дагы. Зекет менен ынтымак болот. Байлар менен кембагалдардын ортосундагы ынтымак зекет бергенде болот. Зекет бербесе, байлардын ичинде сараңдык, кембагалдардын ичинде ачкөздүк, ортосунда душмандык болуп бүтпөйт. Макулбу? Зекет берсе, байлардын алхамдулилlah сараңдыктан кутулат, берешендүү боло баштайт. Кембагалдар болсо, каниети келе баштайт. Ачкөздүк кете баштайт. Ортодо душмандык эмес, достук орнойт. Зекет менен, тугандар, Алла Таала бекер айткан жок. Эгерде таластын байлары зекет берсе, таласта бир дагы кембагал адам калбайт. Бишкектин байлары зекет бере турган болсо, Кыргызстанда бир кембагал калбайт. Алла Таала
40'tan birin kılıp özü danışman, özü bilet. Kança payızı çıkarsak kembagaldık joylar, jakırçılık joylar, muhtaçlık joylar. 40'tan biri kılıp koygan. Oşo menен problema çeçilet al. Büröden qarız alganın gereği yok. Demek tuğandar, Allah Taala Kur'an'da namazdı 100 yerde aytkan. Namaz okuçu boyunca. Ne için uşunçalık көп? İnna salata tanha lil fahşai vel munkar. Çındığında namaz ayrısız işlerden, günah işlerden adam balasını toktatat dedi. Uyatsız işlerden toktatat, kılmıştılıktan toktatat, şaytandagandan toktatat. Namaz oңдойт. Akimus salata li zikri. Men esteş üçün sizler namazı turguzgulady. 5 vakt namazda Allah Taala bir uçurda ele okuğanға koygan emес. Taң atkanda, çak düştön, anan asır, gün batkanda, o kechqurun, arıganda. Bu törkü farzda aytып atабыз. Tahajjud kaçan okular? Zuha kaçan okular? İşrak kaçan okular? Avabin kaçan okular? Karasanız Peygamberimize Allah Taala uşunda türlü namazlarını bergen. Gün tutulsa namaz menen okup çeçiler. Ay tutulsa namaz menen okup çeçiler. Şamal dese Peygamberimiz namaz kıyılettiler. Her bir nimetka şükürge namaz okuyteler. Peygamberimiz baltırı, kutu, şişip jarılıp ketkenге çeyin namaz okuyteler. Jönököy mesele. Sajda kандай ele, rükû kандай ele. Allah özü aytkan. Aqimus vasta'inu bis sabri was salah. İnnallaha ma'as sabirin. Sizler menen jardam suragılar. Sabırdуулuk menen namaz arkылуу. Albatta Allah Taala sabır kılучулар менен бирге. Allah'ın jardamı düşet namaz menen. Bizge dünyadagı, ahiretdagı gerek. Oşogo Allah'ın jardamı gerek. Jardam namazga düşet. Namazga bekem болгондор hadiste gelet Müşkatil Masabih'te. Kabırga koygonda dagı namaz okuyun dep şaşılıp kalat gene. Adamdı kabırga koygonda al жерге baya gayretden can salat da surak üçün. Can salganda, beline çeyin can salganda oturguzat deydi. Can salganda. Anan keyin uşunday seziletken erте менен koysa dele, geçinde koysa dele gün batıp atkan uçurday seziletken de bugaç. Asırdan keyinki vakta. Uşul vaktay seziletken de. Anan bu tereң uktap kalganday gözünü ukalap de perişteler emi sorak alayın dese, toktoy turlaçı men namazımı oku alayın deytken de. Namazım kaza olup ketpesin depçi. Koya turlaçı sorağыңар, men namaz oku alayın deyip. Perişteler aytат, ne sen başka jaktasın. Namaz okuy turgan vakit küttü. Emi namazga berilе turgan белектин учуру. Рахаты, сообу, Пайгамбарыбыз as-salatu nurun деген. Namaz nur. Жүрөгүңүзгө, үйүңүзгө, кабырыңызга, ахиретиңизге, бейишиңизге nur. Ушундай nur болгон намазды биз кантип таштайбыз? Ошондо алымдар жазышкан. Ушу сөздү ким айта алат? Кабырда. Кабырда кимиңер айта аласыңар ушу сөздү? Токтоп тур периштелерге, токтоп тур сурагыңарды. Мен намаз окуп алайын. Gün batıp keterden burada деп. Kim ayta alat deyip. Жазып koyuşkan. Kim namazga bekem bolsa, öz ubagында okup жүрсе, ошол айта алат deyip. Ар kim ayta alбайт экен. Кээде окуп, кээде таштап, кечиктирип окуп, ага айырга киргизгенден кийин эле барбы мейсинде намаз барбы жок бана. Шашылбай окуйун деп жүрсө аны. Жок. Öz ушундай убагында калтырбай окуп жүргөн, ошол айта алат экен. Мен тек койгон намаз окуп алайын деп чыгарачы. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaytar aldığında namazga turganга mümkünçülük bolboy. Namazga turganга. Eki sahabaga mına iyinne kolun koyup eki butun südürüp gelip namazga turup oku. Allahu akbar. Umar radıyallahu anhuga halifatçılık uçurunda imamçılık kılıp atkanda arkadan otparas gelip kanjar sayganda Umar radıyallahu anh esinen ketip, hiç kандай esinde yok. Bala çakasını aytsa, dostlarına aytsa dele, bırak namaz uagında kulağına gelip, as-sala, namaz uagı geldi dese oygonup ketedi.
Başka bir dagı sözdü meyge girбейт эле. Bir dagı balaң mындай, неберең мындай, аялың мындай, дүниең мындай бала жака дагы бир пашанчы. Эчтеке. Эч нерсесин укпайт. Ас-салат, кулак ал. Намаз дегенди койгон. Алланын фарызын караңыз. Жүрөккө орногонун караңыз. Канына сиңгенин караңыз. Namaz degende musulmanды түшүнөбүз. Musulman degende namazды түшүнөбүз. Umar razıyallahu anh ошончо айтат эле. Менин алдымда эң биринчи намаз турат дейт эле. Ар айылдардын, ар ушундай немелерге жетекчилерди дайындаганда намазын карап туруп анан дайындайт эле. Эмне үчүн сиз ушунтесиз десе айтат эле. Ким Алланын акысын бергенге көңүл бурса, пенделердин акысын дагы жакшы берет дейт эле. Ким Алланын акысына кош көңүл болсо, пенделердин акысы менен ойнойт дейт эле. Пенделердин акысы менен ойнобоңуз. Бул дүйнөдө ар кандай кылышыңыз мүмкүн. Жетекчилик, мансаптык оңой жумуш эмес. Кыямат күнү жоопко катуу тартыла турган жумуш. Умар разıyallahu anh айтат эле. Менин алдымда мынаке намаз, ким намазга көңүл бурбаса, исламда эч кандай үлүшү жок дейт эле. Динден эч кандай үлүшү жок дейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну Мирааждан алып келген. Алла пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүү үчүн, пайгамбарыбызга улуу сыйлыкты бериш үчүн, улуу сый урматты көрсөтүш үчүн Мирааж алып чыккан. Bir жылда катар-катар эки тиреге кулаган. Хадиче энебиз разıyallahu анха. Экинчиси Абу Талиб. Эки тең пайгамбарыбыздын эки канаты эле, эки тиреги эле. Хадиче энебиз башынан аягына чейин турган. Пайгамбарыбыздын динин жайылтканга, көңүлүн көтөргөнгө мал жанын аяган эмес. Абу Талиб иманга келген эмес. Бирок пайгамбарыбызга бирөөнү тийгизбейт эле. Көзүңөрдү ачкыла дейт эле. Ошо эки тең bir жылда удама-уда кайтыш болгондо, ошол жылды пайгамбарыбыз кайгы жылы деп жарыялаган. Амал хузн. Кийин анан кийин Меккедеги мушрик капырлар мына бунун эки тиреги куладыбы, эми бунун дини өштү. Мына эми буга деп душмандык күчөйгөндө пайгамбарыбыз 110 километр турган Таиф шаарына жөө барган. Ошол жерде арабтардын эң күчтүү уруусу жашайт эле. Бану Сакиф деген. Ушул үмүт менен барган. Эгер Алла ушуларга хидаят берсе, башка араб урууларына тез эле ислам иман жайылат деп. Ага жака барса, ал жактагыларды билесиздер кандай пайгамбарыбызга орой, копол, адамгерчиликсиздик мамиле кылып, таш боронго алышкан, түкүрүп, кыйкырып, бакырып, маскарлап, шылдыңдап, ышкырып, акыры аны таш боронго алган. Пайгамбарыбыз кандай деген кыжалатчылык менен, кандай деген кайгы менен кайткан туган. Тамаша эмес эле. Эсинен кетип калган. Жабраил периште түшкөн. Тоолорду башкарган периште түшкөн. Келип салам айтып айткан. Эй Мухаммад, сиздин дават бергениңизди Алла укту. Алардын мамилесин Алла көрдү. Мына тоолорду башкарган периштелерди жиберди мен менен. Каалапсаңыз айтып коюңуз. Бул Таиф шаарын эки тоонун ортосунда экен. Мындагы бириктирип койсо, бир тирүү жан калбайт деген. Пайгамбарыбыз не деген? Жок. Мен буларга тескери дуа кылбаймын. Булар билбей кылышты. Билгенде мени мындай кылбайт эле деп. Боорукерлик ашып турат эле да. Чачылып турат эле да. Кайнап турат эле пайгамбарыбыздын жүрөгүндөгү райымдуулук, үммөттө болгон боорукерлик ушунчалык жамандык кылса дагы, азыр бизгечи кичине эле көзү менен мынтип карап койсоңчу, бергел. Не мындай карайсың деп. Кичине эле бизди өттеп койбосунчу, эмне кылабыз биз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын караңыз кандай райымдуу. Аллаху акбар. Айтат мындай дейт. Мен Алладан үмүт кылам, эгерде булар иманга келбесе, булардын белинен чыккан балдар иманга келет деп үмүт кылам дейт. Булар билбей кылышты деп дуа кылбай койду, тескери дуа кылбай койду. Пайгамбарыбыз айтканындай болду. Ошол Таифта пайгамбарыбызды таш менен ургандардын белинен Кутайба ибн Муслим чыкты. Орта Азияга исламдап келди.
Орта Азия исламды ким алып келиптир? Кутайба. Ошо Таифтан болот ошол. Пайгамбарыбызды ташборонго алган уруудан болот. Кутайба ибн Муслим. Орта Азиядагы бардык ислам, Өзбекстанда, Тажикстан, бардыгында, Казакстан, Кыргызстан, Түркменистанын кошуп туруп, бардыгында исламды Кутайба ибн Муслим деген алып келген. Ал ошол жерден чыккан азамат болчу. Хинд, Синд дегендерге, мына Индия, Пакистанын бул жагына Мухаммад ибн Касим деген ушундай батыр чыккан. Булар дагы ошо Таифтан болот. Сакафилер, Бану Сакиф урусунан чыккан булар дагы. Мен туганда кандай болгон чакта дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай кайгырганда ошол пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүү үчүн Таифтагы мамиледе кандай курбанчылык болду? Пайгамбарыбызга Алла Таала Мирач кечесин уюштуруп берген. Ошодон кийин ана Мирачка чыккан. Мирачка чыгып, Жабраил периште алып жүрүп, Бурак аттуу эшек менен эшектен чоң, качырдан кичинекей Бурак деген жаныбар Жабраил периште алып келген. Меккеде Кабанын жанында хатимде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Буракка минейин десе, Бурак мингизбей. Жабраил периште айткан: "Билесизби, сен үстүңө ким минейин деп атат" деген. Жөн турсаң, адамзаттын мырзасы, Алланын эң сүйкүмдүүсү Бурак деген барк деген сөздөн чыгат. Чагылган барк дейт го, эмеспи? Жарк эткен деген. Ошо барк деп коет аны. 1 секундта көздү ачып жумганга чейин 1,5 мына жакта Меккеден Аксага жетип калды. Сапарды караңыз. Бардык пайгамбарларды Алла Таалам уюштуруп койгон. Биздин пайгамбарыбызды күтүп отурушат. Сый менен, урматы менен пайгамбарыбыз имамчылык кылды. Биринчи асманга чыкты. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Алла Таала кереметтерди көрсөттү. 7-чи асманда, ар бир асманда кереметтерди көрсөттү. Пайгамбарларга жолуктурду. Сидратул Мунтаха деген дарак бар экен. Тамырлары 6-чы асманда, бутактары 7-чи асманда жараткан Алла субхана ва таала мына ошол жерден анан жолукту. Андан ары кетти. Бейишин дагы, дозогун да көрсөттү. Кайсы амал кылгандар каяка келет? Бардыгын кайтаарда 50 мал намаз Алла Таалам белек катары берген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала 50 мал намаз сага жана үммөтүңө фарыз деп берген. 7-чи асмандан Ибрахим пайгамбарга жолукканда, Ибрахим пайгамбар Байтул Маамур деп коет. Периштелердин кыбласы бар, ошого жөлөнүп отурган экен. Куранда вал Байтул Маамур деп ант ичет Алла Таала. Жанданган үйгө ант. Кандай жанданган үй десе, периштелер gün сайын таваф кылып турат. 70 000 периште таваф кылат, анын кезеги кыямат күнүнө чейин кайра келбейт экен. Ушунчалык периштелердин саны көп. Gün сайын 70 000 периште таваф кылат, ал экинчи жол таваф кылганга ага уже шанс берилбейт. Периште ушунчалык көп. Ошол жерде Ибрахим пайгамбар айтат: "Эй Мухаммад, үммөтүңө салам айта бар. Жана айтып кой, бейиш бул ачык бир майдан. Анын суусу даамдуу, топурактары ширелүү, алхам ушундай берекелүү, анын дарактары субханаллах, альхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, үммөтүңө айтып кой." Ар бирибиз ахиретибизди курганга келгенбиз. Сиз субханаллах деп 1 жол айтсаңыз 1 дарак тигилет. 10 жол айтсаңыз 10 дарак, 1000 жол айтсаңыз 1000 дарак, 10 000 жолсо 10 000 дарак тигип алайлы туган. Буну пайгамбарыбыз алып келген нерсе. Эртеге барганда көрөбүз аны. Субханаллах, альхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, бейиштерге дарагыңызды тиге бересиз. Кааласаңыз азыраак тигиңиз, азыраак керек болсо. Көп керек болсо көбүрөөк тигиңиз. Вообще керек эмес десеңиз өзүңүз билиңиз. Ана тугандар, 6-чы асманга түшкөндө Муса пайгамбарга жолукту. Муса пайгамбар сурады: "Не болду? Каяктан келатасыз?" Пайгамбарыбыз айтып берди: "Сүйүнгөнүм, кубанычым бөлүшөйүн" деп. 50 мал Алла Таала мага
намаз парыз кылды алып келатам dedi. Musa пайгамбар айтты, 50 mal namazdı ümmetiniz okuy albayt. Kaytınız, Allah'dan cengillikti sorağınız. Azaytsın. 50 mal okuy alışbayt, kinalıp kalat. Kinalıp kalat. Musa пайгамбарга Allah Taala'nın salamı olsun, rahimi olsun, rahmatı olsun. İşte oşa kişi başladı da. Болбосо 50 mal namaz окуйт элек да туугандар, фасолду унутуп калат элек да. 50 mal элестетип көрүңүз, 24 saatты 50 malга бөлсөңүз, ар бир жарым саат окуш керек экен да, жарым саатта туруп окуш керек экен. Билбейм, качан уктайбыз ана. Бала чакам эмне болот? Анын кызыктырбайт да, сен Аллахтын кулусуңбу же шайтандын кулусуңбу? 50 mal namaz окуш тамаша меселе да. Будан эмнени билсек болот? Угуп алыңыз таксыр. Allah'a en çakımda amal namaz eкен да. Allah bizdi namazın içinde de görgöndü kalayt eкен да. Pendesin namazda görgöndü kalayt eken. Kumarkanada emes, zinakanada, kartada emes, bekar postukta emes, oyun gülkü tamaşada emes. Allah pendesin kayırda görgöndü kalayt, namazın içinde görgöndü kalayt eken da. Allahu Akbar. Namazda Allah'ın rayımı cevap durar. Rayımdılıktın eşikleri açılıp durar. Namaz Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın eşiğini takıldatar. Jönököy nerse emes bu tuğanlar. Allahu Akbar. Oşun için masjid dep atalat. Masjid degeni namazın bir çekesi. Sajda. Kıla turgan jay dep. Namaz sajda menen çektelbeyt bolbosa. Sajdada Allah'a pende en jakın bolup. Allah menen bayranışı olup, Allah menen mamilesi olup, Allah'dan soragandı öğrenip, Allah'a arız nurun aytkandı öğrenip, dünyanın jakşılıklarını sorayt, ahiretin jakşılıklarını sorayt, dünyanın jamanlığına paana tileyt, ahiretin jamanlığına paana tileyt, namaz arkılı Allah Teala'ga baylanışka çıkar. Peygamberimiz kayıt vardı, Allah Teala'dan soradı. Jaratkan Allah Teala 5 azaytdı. 45 kıltıp gayra verdi. Geletganda dagı Musa paygambarga jolukkan. Musa paygambar men dagı süйлөшүп болгон. Musa paygambar dagı ayткан. 45'te okuy albayт, сураңыз азайтсын деген. Ушинтип ар бир барып келген сайын 5'ten азайта берип, 9 жолу барып келген. 6-нчы асманга түшөт, кайра барат. 6-нчы асмандан кайра. Акыры 5 болгондон кийин Musa paygambar dagы айтты. Мен жөөттөрдү, Bani Israil'lerdi tajriba kılgamın. Bular 2 mal namaz okuy alбай койгон. Sizin ümmetiniz 5 malga kıynalıp kalat. Dagı bir azaytınız. 3 mal jana başka 4 mal 2 mal bir nese kılıp azaytınız dedi, surаңыз dedi. Paygambarımız aytты, "Jok, emi men uyalam" dedi. Emi men uyalam dedim. Kayra bargandan uyalam dedim. Kebir rivayatta emi men korkom degen jeri var eken. 5'ten alıp atkan bunu da kalıp koysan kандай bolot. Boldu şu 5'ke dep toktoganda Allah Teala aytты. Menin aldımdagı buyruk çeçim özgörбейт dedi. Ma yubaddalu ladayya qawlun. Ma yubaddalu ladayya qawlun. Menin aldımda çeçim 50 mal namaz dep çıkkan, oşol boydan özgörбейт. Bırak ümmetin cerdin üstünde 5 mal namaz okuyup, menin aldımda 50 mal namaz okan soğuk жазыла берет. Amal kılganda 5 mal, sıylık verilgende 50 mal. Tekarruma, fadlan. Allah'ın ayık öldürüğünü karаңыз. Cerdin üstünde ümmetin 5 ele mal namaz okuyup, bırak kança mal dep жазылат экен тиякта? Çeçim oşonday çıkkan. Allah aytkan özgörүп etdi. Ma yubaddalu ladayya qawl. Tuğandar, ушундай улуу, касиеттүү Allah'ın buyruğu, ibadatlardan en abzeli. Biz namazdı kaçan başlayız? Peygamberimiz aytты, bala 7'ge tolganda namazdı başladılar. Uğul bala olsun, kız bala olsun 7 yaşta
Namazga aralashtıra bergile. Tura okusa dele, tura okusa dele, jarimin okup turup ketip kalsa dele, ayrılması yok. Uruşmağıla. Bunu ballarınar, nerelerler, 7 yaşında sizleri böyle sapta tursun. Cüreversin aralaşıp. Akırını öğretip koyuyorlar. Fatiha'nı öğretip koyuyorlar, rükûnü öğretip koyuyorlar, 2 secdeni öğretip koyuyorlar. Daratты öğretip koyuyorlar, betin joğandı bugün. Keyin dagı bir kolu da juş gerek. Anam başka mastarto degen dagı var. Anam butu joğan dagı var. Şaşılma. Kanday kılsa kılaversin. Biroq aralaşsın. 7 yaşta. Oroza karmatı öğretkülü, zeket berdirip öğretkülü, başka nerse kılıp öğretkülü. Андай yok. Namazga öğretkülü. Namaz kompleksli ibadet. Namazda zikir var. Namazda tesbih var. Namazda salavat var. Namazda dua var. Namazda rükû secde var. Kıraat var. Bardık derse. Periştelerin ibadatının cinağı. Gebir perişteler Allah Taala jaratkandan beri rükûde. Gebir perişteler kıyamat gününe çeyin sajdada. Gebir perişteler qada kıyamda. Oşulardın bardığın ibadatın top sizge bizge berip koydu. Kanday degen keremet na. Murunku ümmetlerдің gebirlerinde rüküsü жоқ ele. Bizge rükü dağı, sajda dağı, mınандай kılıp bergen Allah. Peygamberimiz söz aytadi. Menin gözümdün kuvanyычы namazga koyulgan deydi. Kim namaz okusa Peygamberimizдің yüzüne, gözüne kuvanyç жеткирет. Namazda şifa var. Namazda rahat var. Namazda kacetin bütüsü var. Oşun üçün tuğanlar 5 vakt namazga biz bekem olaylı. Bala 7 yaşında aralaştırıp 10 yaşka çıkkanda egerde okup alsa, egerde şoktонуп тияк жүрсө, кичине чимчип коюш керек. Az-maz урушуп коюш керек. Катуу урбай, az-maz. Бала катка толгондон кийин сразу намазын баштап кетсин. Андан кийин эми Аллага дуа кылабыз, Аллага тапшырабыз. Биз дүйнөдөн кете берсек, иншалла эч арман жок. Бала чакабызды намазга жыгып кетсек, арман жок. Завод алып барып кетсеңиз, алып берип кетсеңиз, армандайсыз. 1 тонна алтын берип кетсеңиз дагы арманда болосуз, убал. Эмне кылып башынан алтын төкпөйсүзбү? Эгерде сиз намазга жыгып кетпесеңиз, балаңызды, кызыңызды, туган, жатак. Кыямат күнү жооп бересиз. Бала аманат дагы, неемат дагы. Балага биз жооп беребиз. Алла Таала сурайт, мен сага неемат кылып бердим, эмне кылдың дейт. Ошон үчүн айтылган, тарбияланган баладан өткөн Алла Тааланын неематы жок ата-энеге берилген. Эң улуу неемат сиздин менин имандуу баланы тарбия кылуу экен. Имандуу кызды тарбия кылуу экен. Сиз Фатихасын окуп бердиңизби? Балаңызга Фатиха үйрөттүңүзбү? Кызыңызга Фатиха үйрөттүңүзбү? Эй, мусулман! Bir attahiyatın uqdunuzmu? Duay kunutun uqdunuzmu? Balаңыздың taharatını bir gördünüzmü qanday alıp atar? Biz daima giyim geçesini oylanabız, tamaq aşını oylanabız, lagerin oylanabız, uykusunu oylanabız, densoluğunu oylanabız, жазганын okuganын oylanabız, akça tapganын oylanabız. Uşun ahiretin bir oylanıp koydunuzmu? Ahiretin oylanıp koydunuzmu? Qarаңыз. İza mata ibni Adam inqata amalu. Adam balası ölgönde amalı üzület, toktayt. Püttü. Emi жақсы söz söyley albayt. Adileti çeşim çıqara albayt. Meçitke kadam taştay albayt. Darat ala albayt. Zeket ber albayt. Kur'an aç albayt. Tasbih tart albayt. Dua kıl albayt. Ata-enesine hizmet kıl albayt. Bol amalı püttü bunu. Adam öldü, amalı püttü. İnkata amalu, amalı toktayt düşür. Oşun üçün жақшылықты өлгөнгө чейин кылып калайлы. Көп кылып калайлы. Жарышып кылайлы. Сапаттуу кылайлы. Бирибизге жардам берип кылайлы. Кең пейилдик менен, кич пейилдик менен.
Tuğanlar, 3 nerseden başka dedi. İzâ mâte İbn Adem inqata amalu illa min thalâs. 3 nerseden başka. Birincisi kandayken ilmun yuntafa bi. Bu dünyada ilim taşlap ketseniz, kitap, Kur'an, şeriat, adal, aram, adamın bağlılıkları kitap yazıp, yoksa ilim, medrese, yoksa şakir çıkarıp, kanday olmasın ilim taşlap ketseniz, uşunun paydası ölgönden keyin kabırda da arkasından barıp duraveradi. Sadakayı cariye. Bu dünyada siz Allah'ın razıçılığı için köprü vurdunuz, su çıkardınız, yol saldınız, meçit saldınız, balınsa saldınız, medrese saldınız, jalpı kom, el, faydalana turgan nerseni, darak diktiniz, memeli darak diktiniz, su çıkardınız, kanal tartıp geldiniz. Uşun sadakayı cariyan soğuğu sizge ölgönden keyin de bara verir. Adamlar kança faydalansa, hayvanlar faydalansa, kurt kumurskalar faydalansa, oşun soğuğu sizge yazdı. Allah. Alımlar mesele yazışkan. Ha, egede siz mana jerdegi mömö jemiş ektiniz ele, uğru geli uğurdasa, jügörüңүздү, sizdi. Uğrunuz geli uğurdasa bu yaktaçı, uğruğa güne yazıladi, sizge soğuk yazıladi. Sadakanı soğuk yazıladi. Çimçikler gelip jese, sizge sadakanı soğuk yazıladi. Ekкен егінgeç. Köpüre salıp koydunuz, alde de kumurska ötüp yasa, sizge sadakanı soğuk yazıladi. Mal ötse, sadakanı yazıladi. Adam ötse, cinder ötse da sadakanı yazıladi. Bir şeyde aytsam, cindir köpüreden ötönü. Anan kayaktan ötönü. Kede uçu ötöt, kede bası öt. Adam baskan yerden bizlere basayın etmiyor ama. Kıskası kimge gana paydalı olmasın? İkincisi sadaka cariye. Üçüncüsü valadun salih yad'u lehu, qarаңыз. İmandı bala taşlap kettiniz ele. Atasını unutmagan. Oşol bala dua kılgan sayın atasına payda jete berет kabırda. Peygamberimiz aytты bunu. Başka sizden bir de amalınız tiyakpayağınız büttü sizdeki. Namaz okuyan, siz için hiç kim namaz okuyaydı. Siz için hiç kim oroza karmamaydı. Açık ele aytıp koyun. Hiç kim o siz için zikir, Kur'an okup, bir жақшылық kılayın. Namaz özünüz okuyalınız. Siz için hiç kim namaz okuyaydı. Ölgönünüzden keyin hiç kim okuyaydı. Canazanızda okuyup taşına. Bирок siz için namaz okuyaydı hiç kim. Şunun için özünüz gözünüz güyeylü. Özünüz namaz taştabaylı. Siz için hiç kim zeketinizi vermeyip, bugün bay olsanız zeketinizi verip kalınız. Bugün densoğunuz жақшы olsa oroza karmap alınız. Bugün elhamdülillah Kur'an açıp meçitke geliniz. Meçitke alıp gelmekten burada ele geliniz. Şunun için veladun salih yad'u lehu, imandı bala, imandı kız, egede terbiye kılıp ketken bolsak, inşallah bular bizdi unutpaydı, vağlaydı. Bular bizi unutpaydı. Dostlar, tuğanlar var unutpaydı. Araplardan bundaylı da, Peygamberimiz aytkan, adam balası ölgönde, anı 3 nerse erişip baratken görüstenge, hoştoş üçün. Bala çaka tuğanları, amalı, mal mülkü. Eko kaytıp geletkende biri kalatken. Görüstenge aparıp koygandan keyin, amalı kalatken dağı, bala çaka tuğanları kaytıp geletken, mal mülkü dağı kaytıp gelet. Burada tösü, koyu, eçki, eşegi, toqpo, bardығы mene uzatkanға uğraşatken de, görge çeyin. Ölüp kaldı da hazayın. Bunu alıp barıp gömüş gerek de. Oşonda bardığı barıp gömüp, toprak taşlar, anan eko kayıp gelet eкен. Kalıp kala vereyim bize. Boldu da. Atigi tiyakta jatır. Amalı gana kalıp kaladı eken ama. Oşo sizin amalınızın biri imandı balanı terbiye kılıyor. Biz buna göңүл burayla. Allah'ın giyim geçe tamaş dey vermeyin. Allah'ın ahiretinde kişini öyle koyla. Allah'ın imanın, İslam'ın oylap koyayım. Tuğanlar. Bizim moynumuzdaki ulu milletlerden biridir. Allah Teala her bir nesnenin ilimin bergen bizge. Juğungandan ilimi var.
Акча тапкандын илими бар. Өлүк жугандын илими бар. Акча сарптагандын илими бар. Bir söz менен айтканда, Алла Таалам пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга малды жана жанды каяка сарпташ керек, ошонун илимин айткан. Биздин альхамдулилlah Кур'ани Карим Алла Таала адам өлүп калса, мурас кандай бөлүнөт илим айткан. Кулк мүнөздүн илимин айткан. Кайсы кийим эркекке болот, кайсы кийим эркекке болбойт, илимин айткан. Кайсы сөздүн сүйлөө маданияты, сүйлөө адеби, сүйлөө илимин айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толук илим алып келген. Жашоонун бардык тармагы, башкаруу илими дагы бар, баш ийүү илими дагы бар. Даже мал сойгондун илими бар. Терилерди ашаткандын илими бар. Тамак жегендин илими бар, уктагандын илими бар. Аллаху акбар. Бардык нерсенин илимин алып келди пайгамбарыбыз. Оорукчандардын илими кандай болот? Сапарлардын, мусапырлардын илими кандай болот? Бардык көзгө тиешелүү, кулакка тиешелүү, тилге тиешелүү, алкымга тиешелүү, кайсы жаныбарлар адал, кайсынысы арам, бардыгын илимин алып келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын эң данышманы, эң билимдүүсү. Ошон үчүн биз ар кимибиз өзүбүзгө тиешелүү илимди алайлы. Дыйканчы дыйканчылыгын илимин үйрөнсүн. Базарчы базардын илимин үйрөнсүн. Соодагер соодачылык. Ата аталык илими, бала балалык илими. Эң биринчи жараткан Алла субханаху ва таалага болгон биздин илимибиз Алла Тааланы таанып, ширк келтирбей, үмүт кылып, коркуу Алла Тааладан сурайлы. Я Алла, мен менен арамдын ортосун тосуп кое турган мага коркуу бер. Жабир разияллаху анху пайгамбарыбыз айткан, Жабир, дүйнөдөн кайтардан 3 күн мурда Аллага жакшы күмөн кылгын деген. Ушу илимди үйрөткөн. Аллага жакшы күмөн кыл. Кантип иншалла Алла мени кечирет, дуамды кабыл кылат, ырыскыма береке берет, кыямат күнү эсебимди жеңил кылат, даражамды бийик кылат, бейишине киргизет. Алла Таалага жакшы күмөн кылыш керек. Жакшы күмөн кылуу ибадат. Адамдарга жакшы күмөндө болойду. Ушу илимди алып келди. Шайтан жаман күмөн алып келет. Бул жаман күмөндү кучактап албай кетириңиз. Жаман күмөн адамды оорутат. Жүрөккө жиркениш пайда кылат. Айыбын издегенин аркасынан түшүрөт. Ушакка салат. Анан бөлүп жарат. Бардыгы жаман күмөндөн башталат. Куранда Алла Таала айтып койду: "Я юхаллазина аману иджтанибу касира минад-дан, инна ба'дад-дан исм." Эй адамдар, имандуулар, силер жаман күмөн кылгандан сактангыла dedi. Иджтанибу касира минад-дан. Көп жаман кылгандан сактангыла. Жаман күмөн кылгандан сактангыла. Кошунаң тууралуу жаман күмөн кылба. Досторуң тууралуу жаман күмөн кылба. Ата-энең тууралуу, адамдар жаман күмөн кылба. Кээ бир жаман күмөндөр күнөө болуп жазылат. Жөн эле жаман күмөн кылып койгонуң ошого күнөө жазылат экен да. Вала тажассасу, мусулмандын айыбын аркасынан издеп түшпө. Пайгамбарыбыз айткан, кимде бир мусулмандын айыбын аркасын издеп түшсө, Алла артынан түшөт деген. Үйүндө отургузуп болсун Алла Тааланын айыбын шермендесин чыгарат. Мусулмандын айыбын жашырып коюңуз, мына марттик болот. Мына адамгерчилик болот. Айыбы жок, инсан жок. Кемчилдиги болуп калса, жашырып коюңуз. Ман сатара муслиман, сатарахуллаху фид дуня вал ахира. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, анын айыбын Алла дүйнөдө дагы, ахиретте дагы жашырып коет.
Musulmandın arkasından kaçan ayıbın arkasından izlep düşet. Kaçan birinci jaman gümen boldu, arkasından emi ayıbın izleye başladı. Жақшы күмөнгө буйрулганбыз. Лунну бил муъминина хайра. Момундар тууралуу жақшы күмөн кылгыла деген. Иттахиму анфусакум. Өзүңөр тууралуу жаман күмөн кылгыла. Башкалар тууралуу жақшы күмөн, өзүбүз тууралуу жаман күмөн. Iyyakum ваддан. Fa inna дан акдабул хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силер жаман күмөндөн сактангыла, анткени сөздүн эң жалганы ушул дейт. Кандай десе, мунун мааниси мындай. Жаман сөзгө караганда жаман күмөн көп экен да адамдачы. Жаман сөзгө караганда жаман күмөн көп. Сөзгө караганда жаман күмөн көп, жаман сөзгө караганда. Ошон үчүн жаман күмөндөн сактангыла деп атат. Мусулмандар айын аркасынан түшпөрлө. Ла якта ба'дукум ба'да. Бири-бириңерди гыйбат кылбагыла деди. Гыйбат деген эмне? Кыргызча ушак дейбиз. Абу Хурайра разияллаху анхудан пайгамбарыбыз сурады. Гыйбат дегенди билесизби деди эле. Гыйбат деген бирөөнү жамандаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Bir musulmandын içinde ayıp var. Ошо musulmandын айыбын башкага айтсаңыз, ушул гыйбат. Эгерде айыбы жок, бирок айыпты токуп чыгарсаңыз, бул жала. Гыйбаттан дагы жаман күмөн. Күнөө. Ал гыйбату ашадду мина зина, ал эми гыйбат зынадан катуу. Ашадду мина зина. Bunun günahı zinadan da katı. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда ачык айтып атат. La yaqdab ba'dukum ba'da. Силер бири-бириңерди гыйбат кылбагыла. Бири-бириңерди ушактабагыла. Бири-бириңердин айыбын айтпагыла. Анан канчабыз анан? Не кылайлы анан? Антпесек биздин жашообуз өтпөй калып атпайбы? Бирөөнүн айыбын айтканда рахаттанып атабызбы? Бұл шайтандын иши да. Эгерде чындап эле ушу кишинин айыбын оңдогонду кааласаңыз, анда жеке. Аны сыйлап чай берип, анан айтыңыз. Ага чейин дуа кылыңыз. Я Аллах, ушу мен мусулман бурадарымдын ушундай айыбы бар, ошол айыпты өзүң жоюп салгын. Биздики кандай? Жок. Башкаларга жайышыбыз керек. Пананча байке барбы? Тиги кошуна барбы? Тиги мындай барбы? Анын айыбын айткан менен. Алла Таала айтып койду. Силер өлүп калган мусулман бир тууганыңардын этин жек көрөсүңөр го жекенден. Жакшы көрөсүңөр жок. Гыйбат мусулмандын этин жегенге барабар. Болуп калган болгондо дагы өлүк. Ошон үчүн туугандар, гыйбат коомчулугубузда мусулмандын жамаатында токтомоюнча биздин ынтымагыбыз болбойт. Биздин достугубуз болбойт, калп эле дос болобуз. Жасалма дос болобуз. Ошон үчүн бири-бирибиздин айыптарыбызды бири-бирибизге айткандан көрөп, өзүнө айтайлы, сизге жарашпайт ушул. Сиздин ушундай кылганыңыз жакшы эмес. Жакшы адамдын баласысыз. Таштаңыз бул адатты. Бул жаман кыял жорукту таштаңыз. Буну арам кылган. Деп, алхамдулилля, бетине айтсаңыз, бөлөк. Элдин арасында эмес, жеке жалгыз. Кандай боло турган болсо да, машалла. Айта албайсызбы? Болду. Башка адамдарга айтпаңыз. Ичиңизде жутуп коюң, Алладан дуа кылың. Алла хидаят берсин деп дуа кылың. Алла хидаят берсин деп дуа кылыңыз. Мусулмандардын башы бир болгону өтө зарыл. Бирок гыйбат менен эч качан башы бирикпейт. Гыйбат менен эч качан башы бирикпейт. Вала талмизу анфусакум вала танабазу бил алқаб. Би'сал исмул фусуq бa'дал иман
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Қараңызшы, Алла Таала бізге эмне деген жолдома беріп атат жашоонун. Таза жашоого чакырып атат. Имандуу, кичпейил, боорукер жашоого чакырып атат. Бири-бириңерди жаман сөз менен айыптабагыла. Жаман лакаптар менен чакырбагыла. Эшек, кыйшык, чанач, сөлдөгөн. Дагы ар баракат деген сөздөрдү токтотойлу. Куран айтып атат. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. İmandan keyin келе жаман сөз, жаман ат менен атаган. Жакшы ат менен атасак болот. О, фаланча баатыр, Алланын кылычы, пайгамбардар айтат, Сайфулла дейтиле, Асадулла, Алланын арыстаны деп лакаптарды берет эле. Палван, машалла, да бир берешен, жакшы аттар менен айтайлы. Жаман аттар менен болду. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. İmandılar barılar bir tuğansılar. Öňü Kazak bolsa dagı, Tajik bolsa dagı, Özbek bolsa dagı, Türk bolsa dagı, Kürt bolsa dagı, Uygur Düngan bolsa dagı, Çeçen bolsa, Tatar bolsun, kim bolsun, kapkara olsun, Arap bolsun. İmandılar barılar bir tuğansılar. Siz imandуу adamды көргөндө сразу жүрөгүңүзгө айтыңыз. Аллаху акбар. Менин Кудайыма иман келтирди. Менин пайгамбарыма иман келтирди. Азамат менен караңыз, тазим менен караңыз. Мейли ал Бангладештен болсун, Афганистан, Пакистандан болсун. Мейли ал Кытайдан болсун, Индиядан болсун. Мейли Иран, Түркиядан, Сириядан болсун. Мусулмандын барлыгын пайгамбарыбыз айткан бир денедей дейт. Анын мисалы bir denedey. Эгерде bir мүчөсү ооруп калса, бардык дене таң аткычакты уктабай, температура болуп чыгат. Бардык мусулмандын мисалы bir denedey дейт. Алла айтып атат: "Иннамал муъминуна ихва." Имандуулар бардыгы бир туган. Бирок шайтан айтып атат, бир туган эмес деп атат. Биз кимдин сөзүн угабыз, чечип алайык. Allah'ın sözünü okusak bir tuğan da. Şeytanın sözünü okusak bir tuğan emez de. Biz bir tuğanmız. Şunun için imandılardan bardığı bir tuğan. Fa aslihu bayna ahavaykum. Eğer de iki Müslüman uruşup ketse, siz bulacakta qarap turbanız. Ot salvanız küçeytip. Gülveniz. Suyunbeymiz. Ne kılamız? Eldeştiriniz. Tez toktatыңыз. Aslihu bayna ahavaykum deyt. Bir tuğanların ardın ortosun eldeştirgiler. Ayal menen erkek üyesi menen ayal uruşup ketти. Buyakta kütpеңiz siz. Koşuna menen koşuna uruşup ketти. Bir tuğan menen bir tuğan. Bir dost menen dost. Kanday olup ketsin? Mınal jakta ot taştap, kerosin taştap turbanız. Unçukpay, gülüp turbanız. Başınızga kelet. Allah alarda ele sınab ele turap, oşalar arkылуу sizdi sınab atат. Siz ne kılasiz? Kaçıp ketip kalasızbı? Жоқ. Biz daroo Peygamberimiz aytты, men sizlerge namaz okugandan, oroza tutkandan, sadaka bergenden dagı sowapты amalды aytып bereyinби? İki Müslümandın ortasını eldeştirip. Intımaktaştırıp koyun. Bu sadakadan dağı, orozadan dağı, namazdan dağı soğuk güçtü. Müslümandın ortasını biriktiriyor. Kim Allah'ın akısını verse, adamlardan akısını verse, özünün akısını verse, anın İslamı toluk. Anın İslamı toluk. Şunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vattakullah la'allakum turhamun." Takvalık tutandagılar mümkün sizlerge Allah Teala rahim kılar deydi. Ağay Müslüman bir tuğandar,
Kimdin ата-енесі тирүү болса сыйлап калайлы. Өтүп кеткен болса, эми арман жок. Аларга дуа кылганды унутпайлы. Атанын туугандары менен жакшы болойлу, апанын туугандары менен жакшы болойлу. Алла Таалам сизге алхамдулилла аял берди, перзенттерди берди. Эң жакшы мамилени ошолорго кылайын. Кур'анда айтат: "Ва бил валидайни ихсана". Ата-энеңе эң жакшы мамиле кыл. Эң чырайлуу сөздү ата-энеңизге айтыңыз. Эң жакшы кийимди ата-энеңизге кийгизиңиз. Эң жакшы кызматты ата-энеңизге кылыңыз. Эң биринчи орундагы жакшылыкты ата-энеге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хойрукум ли ахлихи". Силердин эң мыктыңарды айтайынбы ким? Үй бүлө бала чакасына эң мыкты, ошол силердин араңарда эң мыкты. Мен өз үй бүлө бала чакама эң мыктымын дейт. Момундардын ыйманын толугу үй бүлө бала чакасына жакшы мамиле кылууда. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала бизге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды үлгү кылып кулк мүнөзүнө. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү өтө жогору. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрага айтты: "Кулк мүнөз эмне экенин билесизби?" деди. "Жок, сиз айтыңыз." Пайгамбарыбыз айтты: "Сен ман ката, ким үзсө ошо менен түзүңүз мамилени. Туугандар ким менен мамиле кылбай койсо, катташпай койсо, болор болбогон акчага, жерге жана башка маселеге сиз менен мамилени үзүп койсоңуз, сиз да үзүп койбоңуз. Сиз менен үзсө, сиз түзүңүз. Силман катаак. Ким сизди кессе, сиз ошо менен байланышыңыз. Ахсин иля ман асаа илейк. Ким сизге жамандык кылса ага жакшылык кылыңыз. Фафу амман заламак. Ким сизге зулумдук кылса аны кечирип коюңуз. Ушул кулк мүнөз экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул мүнөзгө чакырган. Бирибизди кечирейли. Бирибизден кечирим сурайлы. Ортобуздагы мамилебизди чечишип алайлы. Ахиретке таштабайлы. Тияк чатак. Бул жерден эле аласа бересебизди чечип алайлы. Бирөөгө жамандык кылган болсо ушул жерден эле чечип алыңыз деген пайгамбарыбыз. Кечирим сурап коюңуз, оңой эле чечилет. Ахиретке калтырбаңыз. Бирөөнүн бир нерсесин алсаңыз кайтарып бериң. Алдап алдыңызбы, тартып алдыңызбы, жулуп алдыңызбы, калпайтып алдыңызбы, Кудай сактасын, уурдап алдыңызбы, кайтарып бериң. Тияка ахиретке калтырбаң. Агай мусулман бир туугандар, мусулман коомчулугу менен биздин жакшы мүнөзүбүз, сабырдуулугубуз, айыптарын жашыруу, гыйбатты токтотуу, айыбын издебей, жаман сөз менен атабай, момундун мусулмандын көңүлүн көтөрөйлү. Улуу алым айткан экен: "Лиякун хаддул муъмин минка салас". Сизден бардык мусулмандардын үлүшү бар. 3 нерсе. Менде бардык мусулмандардын 3 үлүшү бар. Лиякун хаддул муъмин минка салас. Сизден момундун үлүшү 3. Иллам танфа'ху фала тадурру. Эгерде сиз пайда бере албасаңыз, аларга зыян бербеңиз. Ушул мусулмандардын сизде болгон үлүшү, акысы. Бардыгыбыздын сизде акыбыз бар. Кандай? Бизге пайда бериңиз. Буга пайда бериңиз, буга пайда бериңиз. Пайда жеткириңиз ушуларга. Пайда жеткире албайсызбы? Зыян бербеңиз. Ушу биздин акыбыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ордубузга коюп көрөбүз. Мен бул кишини мисал кылып айтып атам. Иллам танфа'ху фала тадурруху. Эгерде сиз пайда бере албасаңыз бизге, анда минимум бизге зыян бербеңиз. Бул бир. Экинчиси: ва иллам туфриху фала тагумму. Эгерде бизди кубандыра албасаңыз, көңүлүбүздү көтөрө албасаңыз, бизди кыжалат кылбаңыз сиз. Ушу биздин үлүшүбүз сизде.
Müslümandардың бардығын үлüşі бізде шындай бар екен, әрбірімізде. Менде дағы, sizde, әрбірімізде. Егер сіз мені құрсant қыла аласыз ба? Көңілімі көтере аласыз ба? Көтеріңіз. Духыңыз жетеді? Молодец, азаматсыз. Жоқ бұл, мені қыжалат қылмаң. Мені қайғыға салмаң. Үшіншісі, ва иллам тамдаху фала тадумма. Егер де сіз мені мақтай албасаңыз, мені жамандабаңыз. Мені мақтаңыз. Менің үлішім, сіздегі ақым. Егер де мені мақтай албасаңыз, мені жамандабаңыз. Шыншын айтады. Егер де мақтай албасаң, анда жамандаба. Жақшына оғы айту алайын. Бұл біздің күн сайын жашауымыздың алтын ережесі. Мұсылман кім? Мына. Ушу менен біз bağlanамыз.